Ngicela sivule incwadi yamaKorinte kuqala sahluko 10 verse 14 kuya ku verse 22. maKorinte kuqala sahluko 10 verse 14 kuya ku 22. Ngaloko ke bathandzekako bami balekelani kukhonda tithixo. Nihambe kahle, nibuye kahle. Angisasisho kona ukuthi babalekela khona Thixo ngoba yes, asiqhubeke nelverse. Ngikhuluma kini njengebantfu labahlakaniphile. Phenyisisani kahle ukuthi ngisho kuthini. Kanti indzebe yesibusiso lesiyibongako ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaKristu. Singwa lesisihlephulako asisiso yini singwa senhlanganyelo yomtimba waKristu. Singwa sinye ngako ke thine sonke singumtimba munye ngoba sonke sihlanganyela isingweni sinye. Kuya ku 22. Bukani baka-Israyeli ngekwelisiko labadla imihlatshelo abasibo yini labahlanganyela naNkulunkulu elathini. Ngitsini ke manje? Ngithi lokuhlatshelwe tithixo kulutho yini noma isithixo silutho? Cha, kodwa ngithi lokho lokuhlatshwe ngemahedeni akuhlabela emadimoni akakuhlabeli uNkulunkulu. Angithanzi ukuthi nihlanganyele nemadimoni. Ningeke ninathe endzebeni yenkosi niphindze niyonatha endzebeni yemadimoni. Ningeke nihlanganyele esidlweni senkosi niphindze nihlanganyele esidlweni semadimoni. Sifuna ukuthi inkosi ibe nesikhwele yini, sinemandla yini kunayo. Amen. Ngithandaza ukuthi sikhwele saNkulunkulu ungathi singavutha kuze kwehlukaniseke litafula lenkosi nelitafula lemadimoni. Amen. Ngitawukhuluma ngana indzaba ye litafula lenkosi, the Lord's table. Sitabe sasihlanganyela esidlweni senkosi lamuhla. Mangisafunza kunendzaba yesivumelwane lengikholwa ukuthi uNkulunkulu ngamoya wakhe longcwele makasiholela kuloko sitawukubuka kuletikhathi letitako indzaba yesivumelwane uNkulunkulu lasifake kuso ngaJesu, the covenant. Kuze kuthi lokho shiwoko ngendzaba yekukhula sibone liqiniso lekuthi sikuphi masithi siyakholwa yini lele yenda sehluke la ekholweni kuba kulesivumelwano sethu naJesu. Kulendzaba lesiyifundzako kukhulunywa ngematafula lamabili. Kukhulunywa ngelitafula lemadimoni nelitafula lenkosi lenguJesu. Ematafula lang2. Kulaba lababhalelwako beba bazalwane basendzaweni lekuthiwa kuseKorinte. Balibandla njengalapha nje sisembi kwakhe kube kungathiwa kubhalelwa libandla lelisembi kwakhe. So babhalelwa ke labazalwane kulendzawo bebakuyo bekukhondwa kakhulu tithixo, bekunemathempeli takhiwo la kukhondwa khona tithixo, kuphindze kube netithixo letibatiwe, tibatwe ngematshe, tibatwe ngetigodvo. Letithixo bantu bebaya kuto mabayawufuna tinhlanhla tsite. Mafuna inhlanhla yebunjinga, inhlanhla yekuphumelela, inhlanhla yekutfola abantwana, inhlanhla yekuvunzisa emasimini kuze sivuno sakhe sitewuba kahle, inhlanhla yebhizinisi, bebacondzana nesithixo lesitsite.
lokucondzana naleso sithixo leso kubitwa ngekuthi yi-communion, budlelwane. Leni ngoba bebeta nemihlatshelo bekuhlatshwa kulokuhlaba mase kudliwa lesikhathi sekudla bekuba ngilesikhathi se-communion, ngulesikhathi senhlanganyelo. Kunesisho lengisithole kulabathi even lekuthiwa South Sudan, lesisho sithi reconciliation is deeper in eating together. Ngesikhathi uhlala nemuntu phasi nidla kuba kukhulu inhlanganyelo, kwakheka inhlanganyelo, kwakheka budlelwane nemuntu lo hlala naye phasi nidle kanye kanye. Angisho ke bathandekayo kulomhlaba lesesibhizi kakhulu kuwo kuthi singawulibali lomkhuba wekuthi sihlale kanye kanye emakhaya sidle kanye kanye, ngoba kulokuhlala kanye kanye kukhona le bond, kukhona lokusonzelana lokwakhekako sisadla kanye kanye. Kunebungani nebuhlobo lobuba kulelinye lizinga. Umuntu nje angaze angimeme athi buya, noma nami ngimeme ngithi buya sihlale sidle kanye kanye, noma kungasiko lokunengi lesitakhuluma kepha nje sisahledi sidla, kukhona le bond lokuthula nekuvana lokwakhekako. Makabongwe Jesu. Indothana beyilahlekile, niyakhumbula ukuthi lokunye lokwayisida ukuthi ibuyele ekhaya bekungasika ukuthi imbathe emanikiniki, yakhumbula isikhathi sekudla, yakhumbula kudla kwasekhaya, ayikhumbulanga i-KFC, ayikhumbulanga i-Nando's, ayikhumbulanga i-Richard's Restaurant, yakhumbula kudla kwasekhaya la kuhlalwa khona, kudliwe, kuhwaywe nengoloyi. Ngihle ngidla ingoloyi, ngihle ngidla nje ingoloyi, kufake elikotapeni bese ngiyakhala sikamlelana. Nami ngifundiswa ngile ngihlala nabo. Ambona umuntu wale emzingeni bekaho mazi sonyalo bengimshuthela akekho naye, bengizama kumshuthela ngimsendela lokuhle lokwendekako la uhambile ngekwemsebenzi ngingaze ngikhohle. Lokuhlala kanye kanye kukhona lokwakhekako, but ngenxa yokuba busy sewuhambe uthenga uma efasteleni, uma kunadi ipoko lelikhulumako lapha, ufunani? Ngifuna ama-wings. Okay, mangakhi? La ngi-4, chubeka. Sewuyaya lapha, uyabhadala, sewuyahamba uyotihlalela, uyadidlela wedwana. Awunandzaba naloko kuthengisela ngithi. It's okay, angisho ukuthi kusono lokho, niyangiva bazalwane. Kunenzawo yakho. But akusuba i-substitute yekuthi sibe naso sikhathi ekhaya, sekuhlala phasi kanye kanye. Noma sikwenda kanye evikini noma kabili, but asisiwuyekela lo mkhuba wekuhlala kanye kanye ngoba kuyasithunga emoyeni wethu. Thine labangasibo bayitolo kangako sikhanze bomkhulu bethu kakhulu ngoba nami ngikhule kakhulu namkhulu, sikhanze ukuthi bekuhlatshwa at least njalo ngeminyaka
kuhlatshwa kube nekudla sibuye sitewudla kanye kanye ngikhani ngiyibona lento ukuthi hayi man uyathi lento beyinayo lento yaNkulunkulu ngoba beyihlanganisa sihlangane sesatane kwanze kuvana kupete wakithi lo tawuhlupheka kanti mina nginaso singwa nyalo kunebakithi lengingabadi kungenteka lokhu mina ngidawudla kumbe mangabe kukhona lokusele ngalokuthi sekwabade le connection kumbe batawulamba kanti besingaphila because we no longer have the time together la sitawuhlephula khona ngoba la ekuhlephuleni bekungahleshulwa lokudla kuphela kuhleshulwa nempilo we share life labantu kunebana bangu4 la lababe nalomkhuba wekuhlanganyela kwekucala bekungemaJuda mawufunza verse 18 uthi bukani baka-Israyeli sive semaJuda ngekwelisiko labadla imihlatshelo abasho yini labahlanganyela abasibo yini labahlanganyela naNkulunkulu kuphi elathini kusho ukuthi ngesikhathi bahleti badla elathini bebahlanganyela naNkulunkulu lokudla kulibloho lekuhlanganyela laba baka-Israyeli mawufunza Deuteronomy sahluko 12 utatholele amavesi lakhuluma ngekuthi umuntu mangabe bekalinyalelwe budlelwane bakhe naNkulunkulu beka bese uletha umhlatshelo e-altar afike kuhlatshwe lesilwane athathe ingcenye yalokudla yalesilwane lesihlatshiwe akudle e-altar angakudlela ekhaya akudlele embi kwel-altare lokudla embi kwa-altare bekasho ukuthini bekasho ukuthi Nkosi ngidangela ucolo kuloko lokonakele ngidibuyisela kuwe ngekudla embi kwel-altare bekahlangana naNkulunkulu ngaloko kudla lenzaba lena ayisungulwanga nguSathane yasungulwa nguye uNkulunkulu ucobo lwakhe lobonako emimoyeni ukuthi mawudla uhlabe ngalendlela lena kudla usuke uthi connecta nabani yaqalwa uNkulunkulu hayi Sathane so uNkulunkulu ke lobona Sathane ke uyakopa Sathane uyathanza kusebenza ngefotocopier uyadenda tinto letingasito tibukeke ngathi tingito ngula sesiwela khona ke isungulwa uNkulunkulu kuDeuteronomy siyabona la uthi bahlanganyela naNkulunkulu sebayayithatha ke bantu betive nyalo kunebantu betive labantu labe bangakholwa uNkulunkulu hayi ukuthi bebangakholwa nje but bebangakholwa uNkulunkulu but kukhona bebakholelwa nabo bebanawo lama-altare abo ke Sathane laba kopisa kusukela le banawo ke lama-altare abo la khona nabo bathi hlanganisa the pagans bayathi hlanganisa nabo nalabo nkulunkuluwana babo ngalokuhlaba naku ke la lisho khona ukuthi ematafula awasuba mabili uthi cha kodwa ngithi lokho lokuhlatshwe ngemadimoni akuhlabela emadimoni lokuhlatshwe ngemahedeni akuhlabela emadimoni verse 20 akakuhlabeli uNkulunkulu kusho ukuthi kunekuhlabela emadimoni kunekuhlabela uNkulunkulu selithi ke leli verse ngeke bese ubamba bhabha ngala uhle uhlabele emadimoni ngala uhle ungene etafuleni laNkulunkulu ngala uhle uhlabele emadimoni ngala uhle uhlabela uNkulunkulu yini leyenda bantu baye kulamatafula
kuleli tafula lekubuyisana naNkulunkulu lalisungula kuDeuteronomy noma emuva mawutibuyisela kuNkulunkulu utihlanganisa netibusiso taNkulunkulu. Mawutihlanganisa naNkulunkulu utihlanganisa nempilo yaNkulunkulu. Asiyeni ke kuleli tafula lemadimoni, altar lemadimoni. Mawuhlabele emadimoni utihlanganisa nemadimoni. Mawuhlabele emadimoni utihlanganisa naSathane. Mawufunza incwadi yaMateyu sahluko 4 datholela livesi ngalendlela esesifunza ngayo lakhani yakhumbula kabi. Mawufunza kuMateyu sahluko 4 Sathane uthi kuJesu, ye Jesu, uyathi mawungangikhothama kanye mine ngitakunika tintfo. Sathane uyanikane altare lakhe. Uyabanika abantu bunjinga altare la Sathane. For the sake of labo labangangati kahle, sengengcile ku-60 weminyaka. So senginesikhashana la emhlabeni. Ngiyababona bogogo bami with all due respect, but nami ngiyanilandzela bogogo. Sengitibonile tinto, angisakhuluma tinto lengitibona kubhayisikopo. So ngiyabati bantfu lababuya ema-altare aSathane labe bayocela bunjinga khona ngenxa yetivumelwano labatendile mabenda lokudla lapha kulama-altare lawa esitha letinye taletivumelwano tato atisariveseki. Labanye losikhuluma bafile ngoba letivumelwano labati sayina tithi utawunjinga iminyaka lengu-20 emva kwaloko uyafa. So mawutihlanganisa lokudla kuleli altare lelihlatshelwe emadimoni akhona lama benefits, but akugcini wona, kugcina kabuhlungu. Labanye babona abantu ababo bafa badzabuka embi kwabo. Labanye bahlala babala iminyaka bathi bahleli elivalweni ngoba iminyaka iyahamba. Uyathi umnyaka wekucala ukutholile umjinga 15 years, it's a countdown. Uhlala uselivalweni onke malanga. Uyathi ukuthi imini yekufa. Unfortunately labangena kuleti vumelwano ngebantfu ababo. Lo mntfwana akati yena uyakhula nje utijabulele, but umuntu lomdzala longena esivumelwaneni ngalo mntfwana akhe yena uyathi ukuthi masinyane ngidawulahlekelwa kulo mntfwana. Sathane uyanikana altare lakhe. Ngiko bayalisevisa ngekudla leli altare lemadimoni. Kuhlalwe kuhlanganyelwe altare lemadimoni. Uthi ngeke uhlanganyele etafuleni lemadimoni nelitafula laNkulunkulu. Uthola inzuzo kulele maJuda bebathola budlelwano naNkulunkulu netibusiso. Kulele emadimoni uthola inhlanganyelo nemadimoni, but uthole neticalekiso futhi khona. Uthole neticalekiso. Lisela alithi ngaphandle kwekweba nekubulala nekubhubhisa. Tafula lesithathu lebazalwane lemaKristu, the table of believers. Litafula lengosi lekukhulunywa ngalo. Leli tafula leli ngula khona labangcwele ngekuhlala bahlanganyele kulesidlo. Kusikhathi sekuvuma kuthi konke lokwendiwe nguKristu, konke lokusesivumelwaneni lesibangwa budlelwane naKristu, konke Kristu lakufela wakuchithela ingati. Ngihlanganyela ebudlelwaneni bami, ngihlanganyela etibusisweni letita ngale ngati ya Jesu. Konke kunenhlanganyelo.
kuleli tafula asidli nje sinkwa nejuice, kepha sivusetela inhlanganyelo yethu ukuthi mawungibona awuboni indvodza yakadlamini nje, kepha ubona umuntu lo sebudlelwaneni lobukhulu kakhulu, budlelwane nemuntu longetulu kwalabangetulu, the Most High God. Lo budlelwane la mawufunza kulo sahluko 11 verse 33 libese lithi ngakho ke bazalwane bami nanibuthelana nanibuthanela sidlo nibomelana. Kusho ukuthi sihlanganyela ebudlelwaneni nenkosi uNkulunkulu, siphindze sibe sebudlelwaneni nalabanye abantu. Sengigcina sitawuhlanganyela. Jesu ngesikhathi atawunikelwa kuMateyu sahluko 26 tatitfolela ke livesi, uhlala etafuleni nebafunzi bakhe, lengitawuthi bangani bakhe, ngoba kuhlala etafuleni nemuntu kusho bungani, kusho kuthula naloyo muntu loyo. Uhlala nalabangani bakhe ke labangu-12, kepha Jesu ukhuluma indzaba ledida nayi setup yekuba setafuleni, uthi lo munye phakathi kwenu utangikhaphela. Awucabangi mos lapha nginebangani setafuleni nebantu lengitayelene nabo, bengiwa ngivuka nabo, sihamba nabo, sihlupheka nabo, ngibathulisela storm, ngibapha kudla mabeswele, ngibabonisa tinto labangazange batibone ingadimulo. Kepha sekungaba njani ukuthi bantu lesengiphile nabo kangaka sekunalomunye longithengisako? Ngoba phela lokuba setafuleni kusho bungani, kepha Jesu uthi hayi lo munye la kini sewungithengisile. Naso simangakele siba sikhulu kakhulu. Kusho ukuthi leli tafula lakha ibond, lakha bungani, lebe kumele ukuthi singathengisani, lebe kumele ukuthi sisekelane, sisitane. Kepha Jesu wakhashelwa ngumuntu lo wasuka etafuleni labe kahleti naye kulo. Uthini uNkulunkulu ngaleli tafula? Uthi kuleli tafula sikhathi sani? Uthi sikhathi sekukhumbula. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula malanga ke ngihuba ngihambe endleleni Hallelujah. Thank you, Jesus.